Ndzawulo ya makhotso yise mhaka leyi emaphoriseni kuya lavisisiwa ku hehliwa leswaku vabohiwa vambirhi va love endzhaku ko vaviseka swinene loko valwani valanguteri va makhotso hi Mgqivela. Mubohiwa un'wana loyi na yena anga vaviseka wa hari exibedhlele. Ndzawulo yiri yi simeke vulavisisi bya yona. This is a serious incident that warrants that a full-scale investigation be launched, and the matter has been reported to the SAPS and the Judicial Inspectorate for Correctional Services. Mukamberi wa makhotso u tivise ta vulavisisi bya vona. The Judicial Inspectorate for Correctional Services was informed on Saturday that 2 inmates had died and another was seriously injured and being treated at a local hospital. This occurred after an alleged attack on a correctional official at the Twelopele Correctional Center in Kimberley in the Northern Cape. Ndzawulo ya makhotso yiri ku yisiwe valanguteri vo engetela ekhotsweni leri ku endlela leswaku mitirho yi tlhelela ematshan'wini ya ntolovelo.